Kariboy Dorbar kalapan haduk kat praklur tangka nau MP ke Rajya Sabha Dr. W.R. Kharlukhe na ke benta bandonno la ke jong ke National Dorbar Hall jong Kariboy. Ya kene lapan pau da u General Secretary Kariboy Dorbar uba JS Sunlight ubala puleru ya ke dorkas na ke benta ke jingdon kam ya Kariboy National Dorbar Hall ka baula IT sha u Dr. W.R. Kharlukhe u MP Rajya Sabha ha ka jinga lang ka bala long hari bhoy ha ka ni ke singi la sakhi lang ru da ka jinga don lang u Dr. Didi Lapang kumunong ai buit ka sarkar jila bat u advisor ka riboy dorbar nalor ka jinga don lang ki MLA bat ki MDC na ka thain riboy kentup na do u president ka riboy dorbar hadin ka jingpin ko borom yo Dr. Kharlukhe kum u MP batmai ka Rajya Sabha laplai ru ya ka music video Shapang ka jingya ilenti u Dr. Didi Lapang kum unong mi khmat ka thain badairu u menteri rangba barim ke jilla u balai lam slem ya ke jilla labon bun snem ya show di kren la show di wa di jangi di anu di jangi ba to krawe ka burom kalong ba di MP bedan burom jangi lab like board bilong bun kam nomor ka bun kam di kampune वो दिल्ली लगभग राजन सभा की कमिटी बंदरी सभारन जाके भवन और जो पिता की काम करे लेमा आई बनवान का नतन ये क्लोटर प्रोग्राम की जों नेशनल शिबोन की डिस्कशन में से उन्हें आई सुबह शिबोन ये भी लॉन्ग ट्रेन सुबह शिबोन ये di ride dengan full samla jom ke sur babang bertiang pakai sap opni ai umar snow bi sur jom pe berwai agak dia jom pe dari cloud dan kami kesur bersiang ke sayon agak bau beliau usul tenang berperkulir tiap jongi naik beli ia ka organisasi dengan boy dorbar ulah belum mana dari boy dorbar kalau ngeseng ke hari boy apa biara baro sindong kesur dengan dari boy dorbar jadi kalau yang selesai jadi kalau berku mau siang makamlah sebanyak kalau dia kan surrender gitu Dari alam ko yung blay kala kim yang sa sinpat ki mau sinpat ki mun ki cloud ong bobo so tam imat kan boy dorbar krisnang kunrong tinjak bani ya ka lal shai ko khamba dei lang ba ki kristam bagi beliau kala ko dei brave lalut banong bagi tin bom la long kam judon artistri ki jonga ngai je tu Ukraine ni kata agi dingalang ki jonga kamtam ha bakun slur Pun samla ke jongi, pun samla ke bedok ke berangli, untuk hilang samsilah. Lagi kita di bangla Ukraine sensor, dia kita jo Napoleon menapa, Napoleon dia berulukan setelah, tang sang kursi, apa John School ki penyo, ki penyamyo, show rumah bongkot, batu turamba, mulai abang ya kisnem, Napoleon menapa, lalang crowd. Di para macam sekolah lang bado kita dah ngaju atrai je kimla berkiu yang kumno mame belum kot mela berpoi kumne kedan Napoleon menepat dapat di pusat di wong para lopi laga piong mengalalong krau ngalong krau kan namar ba kakstin bom lalong kam don haga dictionary jo ke dingin jona. If you are that I am great because the word impossible would not be found in my dictionary. Ini ketika musim kebang kuaban tap pun sama juga kedong riboyro. Beliau ai kakper eden nongwai kakper eden dari siswa kolong. Ketika yuik berong hari boy kat babet sumbai longbet. Hari boy tong kenok kati longbet. Hari boy menyelek kiri berseswa. Wan hangne suknat ba hadong riboy barok ki subahaban wan sene. Dari parlok legende sene nari warne nari snosuni wan sene. Kanyar banong banari boy jawat jaka semua ukuran pendek hidup engkau. Mesra di sini kita. Nyar nari boy banong nilai repan sora. Nilai hangne kedon. Kabakat ko 100 boy ikiu kanam ko burang joki namar beliau ai ya kan ka bersisa mereka digeli kalong
Bila nang dia menenun kam, ya kena kita karbo boleh lah ini. Don speraden berkerap, mulai kau nongrai wong along speraden. Jadi kali kalong, dia balik speraden, ibu syam speraden, kita ikut jat pakai. Kang nama apa? Kinun benong, kajin bom nalong kam don akan karir akan ijaz dong. Jadi kun samlah kebetulan hang ni, datang limlang bukit jemut. Gimla banyak. Kapag tayo ka buon hindi kala. Don nday la gimla ban challenge hindi kala. Isa din. Na hari hoy. Gim kisijot gim kali. Na kino bor rejongi. Kanon na ba. Ban shom hane ba kilong tang kinong fording ba kinong balasi ong susakam. Iman gibro hane ban kulong ni karkhana ke bahe. Yani trashong balong tang kin kikom. Tang kinong sajjan. Tangan usai kali, ay nantul nangyay nangon naging pwede na snow, naging one dong change challenges yun. Naging one kaklam naging challenge, mandahag isamla kita nagong, abang kaklam kawan tangali mula nagta kaya naging tukang sokar lay kamdan, naman kata dong yung trace kam no, ngini trace kam mula kam nilay, ngini trace kam na kano kasot kam nilay. Tang bangi day menong ayat ang apli himat iba por mga ngap ikren kabangas ngasaw to mga day men kren koy kelong abang ngap kren di MBC ikren dekai bulan kam gajinya terli kaba mo kung komak try ng programa na ang ba day men klet ya gajing long party habang ila job ke politics kan put tang tu kecil nya buat kanum ya palak nya kata kapan nengkong akmat jongi kelong kejat menri but hot hakini is how new snem ni ngadap hakini snow kemen kaba hot nadok mga poy hangtay abok raja sabha ngompat ken sisen ro kawai kedaw kelong ba war mga poy kedai dang kopor covid Lepertsong yang ngasih kalori, nggak boleh ngadai MP bertemai, bakung joro kelomba, ketuka SOP, kawa kumanom dihap dan distant. Jadi pula ada hati salah ada yang menyolat dan keren. Ada kejadian nak ketua kawan lalu kesedang kawan lekan lalu dekut sukut kecil gelap. Jadi kumpul fiam mana, hot lapu, lagi jimut jimut hat dong bangan keren dah betah. Akin kasih kejongi balai berperung ika balai berdampak berperung ika haki insyirul hoi kawai kajing ladampak keren parlimen rum nasional tu kawai ke problem jong ke central government kedon ba ilan ada south part tali ki languages pak ki dialects ada ngangong ngasekeren kalau masih ai kinjat ke mat hangi Habang ikran di India unity in diversity. Let all the 400 dialects and languages be a part of that unity in diversity. Kabang amot man sakret aga por na thai hagani ka winter session na siya lagi kata. Nangta kabang snow sun jingot hanga. Kalong jikren jong iba makro. Yang hangne hari boy. Yedon kendriam punar. Ubhoy ubar, karbi urapha. Nan ong ipi, yidai bandon gani kamansim. Kamansim kaban ladang ikwa, kum ki khasi, ki jaintia, gani ki karo, hamtam yang ki khasi jaintia. Bangit survive agani ki jingile. Kaban laseng hos nemsia jar kendai spot, muri busan. Dei ki jingile ijngai, Kamen sim i ialah kedok kesnam, kedok nut buat kamen sim kebomhun tambah supik nesnap. Ya kai kebaca bagi para imben besong Henry Boy Kima, bagi riurat pa jongkah kentuk yai Dr. Iled Father Segulos Lindo, Dr. Diri Lapar, Led F. Makro, Led R.S. Sadap, Rocklinson Sadap, Led S.W. Makro, tak pala bantik. Kila yang patrai rong pa
Banweng, Banseng, ya Kariboy Dorbar. Kariboy Dorbar kalau Tresitom ban Beni Yosok dan kebangilayo ya ke Administrative Unit of Hampshire Jar Kendai Spa Nyopoa. Dan kecil trei ke Baklan Songkai. Layo ya ke Civil Subdivision nak kalai terik Januari Syajar Kendai Spa Nyopunrio. Bat kumcu. Aduh pengilayo ya ke Kariboy District atau South Ring June Syajar Kendai Spa Kendai Puah. Hadirin kecil kesimpiak sesi senpat ya ke Kariboy Dorbar. Jauh Dr. Didi Lapang kemuci pada baisa. Kariboy Dorbar kalau sim ya kawai karai kebarat pak. Bantino ya Kariboy National Dorbar Hall Hanongpo. Ha kecaka bal aisobar sordar ke ilaka Nongpo. Kene ke hall kanlong multi-purpose nak tay babun kicing.com hapo jong district. Sir, ya ka plan estimate lasu langhangnya bertang jintip jompi katalong hak perhak kerur nyau-nyaulat sabsanacar nrispa teka kene grig estimate jongka. Kene ke project kanlong kicing kerkhut kicing rap bakraw om tang yeki khun Kariboy Nreya Baro ke badon kam neka. Sir, Kariboy Dorbar kan jinda la songo wat perto si julong ladap tineno senyang lang dari bijintu babha jungi doble dan kerku balai boreti bakinang la ban sakri nah ke babha sya ke bakham baha nang ne sekmat